Ka Jingpule na kitab u Isaya kalenong kabakandai kadukhat kabaningkong hadu basaw. Hakapor mamensua Trai la nyoben yakari Sebulun bad yakari Naptali Henry hadian habut en sependan burom yakalen tidur yau kata kari syasiliang ka Jordan ke Galilea kijaj benriu kibriu kibalai ya ha ka jingdum kilayu i ya ka jingshai ka bakrau kitu kibala syong hari ka bedum tiu haki la phalang ka jingshai mela penroy yaki ya ka jaj benriu mela pen krau ya ka jingkemen jongka kia syat kemen na kamat jongmi kumba ya kemen haka ayum od kumba ya kemen kibriu haba kia sami kimar clear wine naba ya kejuar kebaban kia ya u ya uding bo ubah halor terpeng jong u bat ya syabuk jong unong ban ben jong u melak dia kum haka Sngi kimedian kaktien jong Trai. Ka Jingpule na kasiti banengkong Paulus bakhu cheki Kristan na Korint kalenong ka banengkong kadukhat sipo adu khatlai bat khat nyu ngaken tu ye phi ko para haka kerteng Trai jungi Yesus Kristus bama phi baro pidei ban ye dei jingmut bat om dei bandon kanu ka jinge pa ya padeng jumpi Henry pidei ban ye telilang hakawei ka jingmut ban hakawei ka jingtmu namar lapan tip syanga ko para dakiba na yeng ka kholyo papia ka jia para mapi kabangamut kalong bawei na piuong ngadei ujong u Paulus lani ngadei jong u Apollos lani ngadei jong u Kefas lani ngadei ujong u Kris hatu lapia nuj mo yau Kris dayo Paulus mo melasa narpna nakabenta jong pi lani dei hak kerteng Paulus mo balapan baptis ya pi nabau Kris syampa yang ngaban penbaptis Henry banyalap ya ka gospel da ka jing penak tien yo baga kading penau Kris kaduai ya ka bor jongka ka ketien jong Trai. Ka Jingpule naga gospel bakut kat ko mo Matthews kalenong ka basaw kadukot kat aradu bar pulai habau Jisu le osngeu palasat bandiyo Yohanes ulakan riano sya Galilea bat endau lami no na Nazaret ula Lait bolo syong lasa Kapernaum kasnong harut kaduriau haka ilaka Sebulun bat Naptali ban penurlong ni kabau nong itu lupai saya ulai itu lupa kari Sebulun bat kari Naptali Syakhab duriau sisiliang ke Jordan ke Galilea jong ki gentle ki breu ki belai syong ha ke jingdum ki leu i ya ke jingshai ke bakrau bat ha kitu ki belai syong ha kari bat ha ke serniu ke jingyam ke jingshai ke lataba nadu kata kapor Jisu la sedang menyelam dak boong to kala ke bamut nama kahima ke beneng kalajan kan bau Jisu dang yai harut ke duriau Galilea oleh i armut ship para u Simon yau balasin Petrus bat upara jong u Andreas bagi dangnya berjar ha kaduriau nama kilalong kinong tong dok ha teu loong haki ale buat yanga bat ngan pelong e pi kinong tong briu markum ta kile ino yala kijar bat kile ya bod u ulalai kham syakmat uli Isa yaki weipat arngut si para u Jakob ukun jong usibadi bat Yohanes upara jong u bagi don hakaliing bat usibadi kupa jong ki bat gidang yeserdep yala kijar baru lakwat iki markum ta kili ino ye kaliing bat yalau kupa bat kilabod yu bat walai keleng sodong ke Galilea
Mulai kaya kisinakog jong ki badulay halap ya ka gospel jong kahima. Barulah pun kawai ki papang baro bad ya ka jingkreu baro hapadeng ki brio. Ka gospel jong utray.